Salamatlar, hurmatly mugallimler. Anda emese 3-cü sabakty başlasak. Parabalsızlıklar köpünçe hemde belgisiz sanlar bolup kelet. Olimpiadalarda x kvadrat koşulgan, y kvadrat koşulgan, z kvadrat çoň eken, x y koşulgan, y z koşulgan, z x ekendigini dalillegiledi. Bul jelde hemde kvadrat kemtilgen x y z kemtilgen z x. Şunu dalilesek getişdi. Barın 2'ye koyutsek emne olur 2x koşulan 2 koşulan 2 kemtilgen 0'dan çoň ekendigini dalilešimiz gerek. Başkaça aytkanda bul жерден толук квадрат кылсак эмне бул жерден бул чыгат. Bul bar emne bil sandın kvadraty 0'dan çoň je barabar. Oşonduktan bulardyň summasy da 0'dan çoň je barabar. Oşon menen bul şu ayana çykdy. Bul jerde konçe bütün kanaydyr bilmemenin çynygy sandyn jup darajasy hemde 0'dan çoň je barabar ekendigini kullanabız. A, B, C kalaganday çynygy sandar eken emi anda emese uşunday bolsun dalildegile depşar. A'nın kvadratı bölüngen 4 koşulan B kvadrat koşulan C kvadrat çoň munday. Bunu bul jaga ötkölsek A, B bolup ötet, bul koşulan A, C bolup ötet. Kemtilgen 2 B, C çoň eken. Bu emniyeli biz biliriz. Tak A koşulan B koşulan C'nın kvadratı emne bolat? A kvadrat koşulan B kvadrat koşulan C kvadrat koşulan 2AB koşulan 2B C koşulan 2A C. Başka aytkanda C. Bul jerde dagы oşunday ele bolup tursa okşop turat. Emne oşondo bul jerde A kemtilgen 2'nin kvadratı koşulan B kvadrat koşulan C kvadrat. Bul jerde emne kemtilgen 2 köýtülgen A bölüngen 2 B bolup turat koşulan 2. Tak 2 köýtülgen A bölüngen 2 anan C kemtilgen 2 B C. Bul jerde B katçykan memelerde minus bolup turat. Oşonduktan bul barabar hemde A kemtilgen 2 kemtilgen B koşulan C'nın kvadratı bolup kalat. Bul toluk kvadrat bolgonduktan bul emne 0'dan çoň je barabar. Oşon menen bizdin bul jak dalildendi. A 18 Bul jerde dagы толук квадрат кылсак жакшы болот. 0'dan çoň barabar ekendigi dan ele çykyp kalmak. A kvadrat kemtilgen bul jerde AB bar eken. Koşulan B kvadrat.
b'ni bölükçölөргө bölüp alsak. Emne özü bul жерде 2 көйтүлгөн 2 ta san болуш керек. Ошондуктан эмне b'ni башкача айтканда 2 ушундай деп алсак. Анда ашыкчасы эмне 4төн 3b квадрат бул жакта калат. Бул сан өзү эмне болот? Барабар a кемтилген b бөлүнгөн 2'nin квадраты болот. Эми b бөлүнгөн 4 3 ашып калды квадрат. Кемтилген бул жерде bc деген бар. Кошулган. C'нын кайсынысы ушундай болот? Бул жерде 4. Так. Бул жерде өзү 2 бар. Бул жерде так кетсе, башкача айтканда буну кылсак жөнөкөйлөсөк не болот экен? 3b болгондо 2 тамыр астында 3b'нын квадраты болот. Бул жерде ошол көйтүлүп келгенде 2 менен 2 жок болуп, бул жакта тамыр астында 3 жок болуш үчүн эмне? Бул жакта c тамыр астында 3 тө c'нын квадраты десек, анда эмне болот экен бул жактан? Так. Тамыр астында 3 кемтилген. Тамыр астында 3. Так. Көйткөндө андай болуп, c'нын квадраты болуп калат. Бул жерде b бар айтмакчы. Так. Бул жерден эмне болот? Бул санды k шансысына чыгарсак, k шансысына чыкканда квадрат болуп чыгат да, 4төн 3 болуп чыгат. Бул жакта b өзү калат. Мындан бул санды буга бөлсөк, эмне болот? 3төн 2 c калат. Ушундай деп жазып алсак болот экен. Эми 3тө 2 болгондо бул так мындай болот. 3төн 1 колдонулган болот бул жакта. Ошондо бул жакта 3төн 2 c квадратыбыз бар. Анан бул жерде c d минус, анан кандай кылсак квадрат болот. Буну дагы ошондо бул жерлерде тамырларды эмне кылсам, мындай кылып койсок болот экен. Анда тамыр 2 көйткөндө так. Бул жак менен болуш үчүн аны менен ал жок болуп кетиш керек, 2 керек, дагы 1 керек. Башкача айтканда бул жерге 2 явно керек экен. Бул так, d-ны 3 болгондо 3 d-нын квадраты деп алсак. Так, ошондо бул 4 болот, 4 2 болот. Бул жактан 2 чыгат, жок болуп кетет. Ошондо ооба. Ошондо бул жерден эмне чыкты? 3төн 2'nin c'нын квадраты кемтилген 2'nin 3 d-нын
kvadrat emas. Ошунун квадраты болот. Башкача айтканда, бул санды кашанын сыртына чыгарып салсак, анда эмне 9дан 3төн 2 чыгат. 3төн 2 чыкса, буну буга бөлүп салсак эмне болот? Так. Мен көйткөндө бул жерден 4 болот. Бул жерде өзү 4 болуш керек айтмакчы. Жок, 2 тамырасында 2 болуш керек экен. 2 бул жакта менен кетип, ошол адашып кеттим. Муну бул жака бөлгөндө анда кашаныз 3төн 2-ни чыгарып салсак, анда бул жакта с калат, кемитилген. Муну буга бөлсөк 4 üstte көбөйтүлүп кетет дагы 3d квадрат болуп калат. Так, эми бул жактан эмне калды? Бул жактан көбөйтүлгөндө так кетет, 4төн менен болот. Ошондо 8ден көбөйтүлгөндө 16, 8ден бул жак 8ден 3. 8ден 3'ü иштетилген болсо, анда 8ден 5d калат. 8ден 5d квадрат кемитилген d кошулган 5ден 2. Бул барабар эмне? 8ден 5 кашанасына чыгарсак, 5 кашанасына чыгарсак, d квадрат калат. Бул жакта 5ден 8 кошулган 25ден 16. Бул барабар 8ден 5 d кемитилген 5ден 4 квадрат болуп калат. Ошондо бул сандар жөнөкөйлөткөндө бул барабар эмне болуп калат экен? Барабар a кемитилген квадраты кошулган 4төн 3 b кемитилген 3төн 2 s'нын квадраты кошулган 3төн 2 s кемитилген 4 3d'нын квадраты кошулган 8ден 5 d минус 5ден 4'ün kvadraты болот. Бул жерде баардыгы квадрат болуп жаткандыгы үчүн квадраттар не 0дон чоң же барабар. Ошондуктан 0дон чоң же барабар болгондо көйткөндө 0дон чоң же барабар болот. Ошону менен биздин суроо далилденди. Аябай complicated болуп кетти. Бул жерде эмне айтсак болот? Кийинки суроо 23-чү экинин калсалары боюнча. КЛМ натуралдык сандар экен. Анда экинин к кошулган л'сы кошулган, экинин к кошулган м даражасы кошулган, экинин л кошулган м даражасынан чоң, экинин к кошулган л кошулган м кошулган 1 минус 1-синен дейт. Бул жерде натуралдык сандар болуп жатканда местолар бул жерде эмне? Бүт баары кайталанып жатат, симметричный болуп жатат. Башкача айтканда эквивалентный деп коет беле, ушундай болуш керек. Ошондо к чоң л чоң м деп алсак болот. Натурал сандарда өсүү тартибинде жайгаштырып алсак болот да, калгандай. Ушундай деп алсак, анда бул жактан экинин к кошулган л кошулган м кошулган 1. Эмне? Бул натурал санда мчи эң кичинен 1 болот. Ошондуктан бул чоң же барабар эмне? Экинин к кошулган л кошулган 2-синен болуп калат.
1 qo'shilgan 1 cho'ng je barobar. Eğer barobar qachon bo'ladi? Barobar 1 bo'lganda. Bu yerda nima bo'ladi? 4 ko'ytilgan 2 ning k qo'shilgan 1 ning cho'ng je barobar bo'ladi. Bu yerdan жазсақ 2 k qo'shilgan l qo'shilgan 2 k qo'shilgan l qo'shilgan 2 k qo'shilgan l qo'shilgan 2 k qo'shilgan l bo'ladi. K qo'shilgan l. Oshunda bu o'zi tuzalsin. Bu k qo'shilgan l endi k qo'shilgan m dan cho'ng je barobar. To'g'ri? Cho'ng je barobar k qo'shilgan m dan. Anken endi l m dan cho'ng je barobar. Oshundan m dan shundan. Bu yerda endi bo'ladi? K qo'shilgan l 2 ning l qo'shilgan m sidan da cho'ng je barobar. K eng cho'ng je barobar bo'lib chiqadi. Bu yerdan da endi oshunda bu yoqdan endi kelib chiqadi. 2 ning k bu cho'ng je barobar. K qo'shilgan l qo'shilgan 2 k qo'shilgan m qo'shilgan 2 l qo'shilgan m qo'shilgan ana bu yoqlar bu bo'ladi. To'g'ri? Bu 2 k qo'shilgan l. Bulsan endi 1 bo'lib chiqadi. To'g'ri? Как минимум bu natural sanlar 2 ning ikincisi. Bu cho'ng je barobar endi cho'ng je barobar bu sandı bazını жазсақ 2 k qo'shilgan l qo'shilgan 2 k qo'shilgan m qo'shilgan 2 l qo'shilgan m qo'shilgan 4 dan cho'ng je barobar. Ankeni bular ne? Minimum 1 bo'ladi. O'shaning bilan 4 bo'lishi mumkin. Al bu cho'ng endi bu cho'ng 2 ning k qo'shilgan l qo'shilgan 2 k qo'shilgan m qo'shilgan 2 l qo'shilgan m qo'shilgan 1 dan cho'ng. To'g'ri? Bu 4 bu yoq 1. Oshundan barobarlik уже yo'q bo'lib ketdi. To'lkeli cho'ng bo'lib qoldi. Oshunda endi ekan 2 ning k qo'shilgan l qo'shilgan m qo'shilgan 1 cho'ng 2 ning k qo'shilgan l qo'shilgan 2 ning k qo'shilgan m qo'shilgan 2 ning l qo'shilgan m qo'shilgan 1 dan cho'ng. Boshqacha aytganda buni bu yoqqa minus qilib o'tkazsak, anda bu yoq yo'q bo'lib ketadi. Boshqacha aytganda oshul barobarsizlik kelib chiqadi. O'shaning bilan biz bu barobarsizlikni dalil degan bo'lamiz. Tak. Bugungi 20-so'rovimiz. Yigirma 4-chi so'rov. A qo'shilgan B qo'shilgan C barobar 0 qo'ygan. Anda deydi A B qo'shilgan B C qo'shilgan C A 0 dan kichik ekanligini dalillagili deb yotadi. Endi tak. Eki A B qo'shilgan eki B C qo'shilgan eki C A bu barobar endi A qo'shilgan B qo'shilgan C kemtilgan A kvadrat kemtilgan B kvadrat kemtilgan C kvadratga barobar. To'g'ri? Biz bilamiz A B C bu endi 0. Boshqacha aytganda minus bu barobar minus A kvadrat qo'shilgan B kvadrat qo'shilgan C kvadrat bo'ladi. Oshunda bu sanni o'zini qarab ko'rsak, A kvadrat qo'shilgan B kvadrat qo'shilgan C kvadrat bu emneli cho'ng je barobar 0 da bit pari kvadrat bo'lganligi uchun. O'shandaqdan minusga qo'ysak, endi boshqacha aytganda bularning barini bu joyga o'tkazsak, 0 cho'ng je barobar minus A kvadrat qo'shilgan B kvadrat qo'shilgan C kvadrat bo'lib qoladi. O'shandaqdan bu yerda minusi bor. Bundan cho'ng 0 ekan, je barobar. O'shandaqdan endi qayda 2 ga bo'lib solsak, bu yoqdan kelib chiqadi. A B qo'shilgan B C qo'shilgan C A cho'ng je barobar 0 dan. Shundan dalil degan bo'ladi ekan biz. Bugungi 21-so'rov.
lemma deydi. Lemma dep qanday desеңizdер, bu как теорема емес, бирок аябай көп колдонулган нерсе. Ошону lemma дейт. Ар ким өзгө lemma жаза алса болот. Мисалы, сиздер олимпиада учурыңуздарда бир формуланы көп колдоносуздар, бирок андай формула жок да, андай теорема да жок. Бирок сиз көп колдоносуздар. Ар бир колдонгондо сиз аны далилдеп отурбаш үчүн эмне lemma деп туруп, атыңызды жазып койсоңуз болот. Же lemma номер 1 деп коюп өзүңүздөр каалагандай. Мисалга lemma номер 1 деп туруп жазасыз. Эгер А Б'нан чоң болсо, Б C'нан чоң болсо, анда бул жактан айтсак болот экен, A'нан С чоң деп туруп далилдеп койсоңуздар болот. Далилдейсиздер да болду. Не сабак бир нерсени далилдеп кетип жатканда, lemma бирди колдонуп деп туруп эле, как теореманы колдонгондой эле, теореманы колдонуп дейсиздер го, lemma бирди колдонуп ушундай деп кетсеңиздер болот. Ошол бул lemma, бул теорема эмес, бирок аябай көп колдонулган как формула же болбосо теореманы эле бир түрү, бирок теорема деп ат койгонго анчалык эле эмес да. Эгерде бул жерде айтып жатат, А Б'нан чоң болсо, X Y'ден чоң болсо, анда A X көчүлгөн B Y чоң A Y кошулган B X. Далилдөө кандай болот? Буларды баарын бир жака топтосок дейт. A X кошулган B Y кошулган A минус A Y кемтилген B X. Аларды кашансызга чалсак, мындай болот. Кемтилген B X Y болот. Бул жактан эмне? A минус B минус X минус Y болот. Башкача айтканда, A'нан B чоң же барабар, башкача айтканда бул 0дон чоң же барабар. Бул дагы 0дон чоң же барабар. 0дон чоң же барабар көчсө, анда 0дон чоң же барабар. Ошону менен далилденди. Бул көп колдонулат, ошон үчүн lemma деп колдонот адамдар. Так. 22. Комментарии, если, например, так. Ошол lemmаны эле колдонуштар да. Бул жерде өзү эле айтып коюптур го. Кереги деле жок экен. Нет, конечно. Давай түшүп кеттик. Ал кошуга келелик биз. Кошуга келишибиз керек, по идее. Кийинки сабакта окшойт. Бул жерде ошо. Жөнөкөйлөткөн. Жөнөкөйлөткөндө ушундай келип чыгат. A минус B, A'нын кубу кемтилген B'нын кубу. Бөлүнгөн AB. AB эмне? Натурал оң сандар же 0го барабар болгон. Бирок 0го барабар болбошу мүмкүн. Бул жерде эмне айтып жатат? Жанагы эле эме да. A минус B терс сан болсо, анда бул да терс сан болот. Эгер бул оң сан болсо, анда бул да оң сан. Башкача айтканда, эмне экөө бирдей жакта жатат да, 0дон. Эгер минус болсо минус болот, плюс болсо плюс болот. Плюска плюс көйсөк, кайда эле плюс болот, минуска минусну көйсөк, кайда эле минус болот. Плюс болуп чыгат. Ошондуктан ал көйтүндү ар дайым 0дон чоң деп жатат. Ошол бул жерде ошону айтып жатат. Өзүңүздөр жоопту жакшынакай кылып түшүнүп коюптур. Один знак деп жатат. Бул жерде да айтып кетип жатат. 25-чи сууну иштесек анда. Так.
x болып жатады. Бұл жерде не болады екен? Так. Y болып жатады. Үсті x. Қашан сыртынан шығарсақ, шында тамырының астынан шығарсақ. Бұл жақ y болады, бұл жақ x қалады. Бұл екеуін қосқанымызда x, y, бұл жақта x тамырына x қосылған, y тамырына y. Бұны кемит ошондо бұл жағы ошого барабар болды. Эми x қосылған y. Кемиту кылып бұл жаққа өткөлсөк, кашанын үстүгө чыкканда буну колдонулат. Башкача айтканда x y болуп калат. Кемитилген y тамырына x болот. Бұл жерден эмне? X менен x алсаң, бұл жерден y менен y алсаң, минус болот. Бұл жақта ошондо x кашанын астына чыгарсак, кемитилген y болот. Бұл жақта минус y-ды чыгарсак, бұл жақта минус x мындай болот. Бұл жақтан эмне болот? Так. X, y, x минус y. Жанагы лемма боюнча эмне? Бул экөө бирдей жакта жатат. Бул экөөтөн оң сандар же экөөтөн терс сан. Ошондуктан экөөнү көйткөндө ар дайым эмесан оң сан чыгат да, көйткөндөчү. Бул жактан оң сан чыкса, оң санды оң санга бөлсөк, 0дон чоң же барабар сан чыгат. Үстү 0 болгондо гана 0 болот. Ошондуктан бул барабарлыктагы далилденди. Бул жерде айтып жатат x 0дон чоң, y дагы 0дон чоң. Ошондуктан бул жактан 0 чыкпайт эч качан. Бөлгөнгө болот. Так, 6 чыгынма 3. Так. Докажите. Дегендей кылып. Бул жерден a куб кошулган b куб кемитилген a квадрат b кемитилген a b квадрат деп өзүнчө билме кылып алсак, бул жерде 2ден 1 колдонуп жатам. Эми b куб кошулган c куб кемитилген b c кошулган кемитилген b c квадрат. Ошондой эле c куб кошулган a куб кемитилген a квадрат c кемитилген a c квадрат. Бул 0дон чоң же барабар экендигин далилдешибиз керек. Буну жөнөкөйлөтсөк, эмне болот? a квадрат кашаны сыртка чыгарсак, b квадрат кашаны сыртка чыгарсак, башкача айтканда a квадратты чыгарсак, a минус b болот. Бул жактан минус b-ны чыгарсак, квадрат a минус b. Башкача айтканда, бул жөнөкөйлөткөндө эмне болот экен? a квадрат минус b квадрат, a квадрат минус b квадрат, нан a минус b болот. Бул жакта ошондой кылсак, b квадрат минус c квадрат, анан
b kemtilgen c. Oşonda ele c kvadrat kemtilgen a kvadrat c kemtilgen a. Bul 0'dan çoň jabalagy ekeni dälileşiş gerek. Bul 0'dan çoň jabalagy. Ankeni emne çanagy ele de bulu kanday zınak bolsa, eger plus bolsa anda bulda plus bolat. Eger bu minus bolsa bulda minus köýtkende bal bir plus san çygat. Bu jaktan plus jen 0 ga bolady maksimum anda aýtsa bolat. Plus jen 0 ga bolady. Buldagy plus jen 0 ga bolady. Bulda plus jen 0 ga bolady. 0'dan çoň jabalagy desek bolat başgaça aýtkanda. Summanla 0'dan çoň jabalagy. Şonu bilen dalildendi. Çiğirma 4. surawuz dalildendi. Bu jakta daha kiçine şunday sorular var eken. En glavni özü köpünçe kollanılan bul arifmetikal ortaça sany, bul geometrik ortaça sany uşunday bolat. Ne arifmetikal ortaça san? Summa общий summany tabasyň kança adam bolsa, kança men san bolsa oşoga bölüp koysaň arifmetik ortaça san bolot. Bul jada arifmetik geometrik ortaçasy dep koýat. Bul emne kança san bolsa oşoň baryny köýtüp tamlasynda oşonça san alyp koýýar. Гармонический ortaça san. Bul harmonik dep koýat. Uşunday da formulasy 1 bölünen a. Bul köňçe fizika jol menen meni koldansa bolat da. Ortaça ıldandykty uşunday jol menen tabat paýda fizikada, birok fizika biz ötpez. Birok koldanabız bu formulany. Bunu bilip koysanız da jakşı bolat. Tak. Bunu s kvadrat, s2 dese şunday bolat. Gazaçanın koşinin balabalsızlığı var. Oşol. Emne гармоническийден çoň jabala var. Meme geometrik ortaça so andan çoň jabala arifmetikal andan çoň emne s mana form. Uşul formula uşul köňçe koldaныlar. Kalagan elemede uşulарды köp koldaныlar. Bul jakda köp ele olimpiadada çykanda da birinçi ele uşulary basalat köňçe. Eger aldan çykmasa anda başgaça. Bul jakda büt Çebüşev'tin balabalsızlığı var. Koşi Bunyakovski'de bu kombinatorny dese de bolat. Место положениялар канчалык өзгөрсө дагы шунан чоң болот деп. Аябай сонун формулалар бар. Bunyakovski дейт. Ошон тип. Бул жакта бул китепти окуңуздар, өз алдыңыздарда. Бул китепте аябай көп нерсе бар. Жакшы түшүндүргөн жооптор да аркасында бар. 16-njy tema бүт balabalsızlyk bolsa, 17-njisi de emne köp müçölör. Olusça mnogoчление. Oşular da bu jerde da köp müçölör. Köp müçölör teorema bezu dep köp koldanılan teoremalardan biri bolsa gerek ele. Evklidden teorema bezu. Köp müçölörgө bölүү. Oşolary üýretet bul jakta. Oşon menen 10 gündük intensivdүү kursubuz бүттү, ayağına çykty. Buýulsa kийинки ay kayda joluguşabız. Suloğuňuzlar bolsa belseňizler bolat. Kalanday sulow. Bul kitepti bütsök başka kitepler aябай köp, aladыга da ötöbüz. Bu kitepti bütüşteli. Geometri başa ötmedik. Geometrani uşul kitep boyunca ötöbüz. Payti Plasolov, Viktor Plasolov degan.
Виктор Пласолов задач по планиметрия деген эмне? 2D. Почти что 2D'lar. 3D'lar бул 3D стеометриялар кирип кетет, алар. Geometriya. Бул китепти биринчи ачканда эмне? Чертеж жокко деп таң калгам. Только жазуу. Geometriya ушундай болот беле деп. Ушундай болот өзү. Олимпиадада бүт баары эле ушундай. Только жазуу болот. Ошону өзүңүз сызып, өзүңүз иштешиңиз керек. Мектептик мемелерде өзү сызылып келет. Ушундай болсо, ушундай далилдегиле дейт. Бул жерде баардык нерсени далилдеген, көп нерсе бар. Сурооңуздар жок болсо анда сабак аягына чыкты. Катышып бергениңиз үчүн чоң рахмат.